Kod kulo malap, kulo kaksakin kat ke pelchinge. Inwe na pel na kaywa. Ngan awal lapin na tikin treskal charge ke background la shanye na. Nga sham pramingye na taleta kope. Inawal kat la kaywa. Matkalan sa puyawos, matlalfing iwawos, kaya kusang nga ministry. Inwi ko was na kaywa, we shall las na kaywa in shui kaksakin kat ke pelchinge. Eji pe, eji na shirkai siya din taga pe ako lang taga na ke long gas mo lal. Eji gel sapta ton ngol tolu for shit kors nigas ngalon kors. Shvela lap siya ke week na phone siya makataga. Kuno ko ni farna ni msiyeng nga pa. Me makunel Ezekiel's responsibility. Kasi fa siya may uskat ke adulas msiyeng nga pa. Me layla may kuluk inauliyak. Layla may kuluk inauliyak. Kasi hindi sana kalamya mo. Let the wicked repent. Let the wicked repent. Na wana pel na kaywa kada ta garela proilash we mat na kaywa lash na kat fata ka na ke me onin kaksakin God in tafwela proilan mat na kaywa we pe sham may ta garal tikin treskal we background malatakan ligya ke Kunacl Ezekiel tasak ta pelji magade metigat sum proyan ngan fakata shikke mai kek na shik na msiyeng fara na ke o yeshima katiti ke Kunacl Ezekiel mai kek la katin proy pe ke mashi wana na le shala ke kalam na shiking na ke significance lan temple silan God katita la kelos tagaligyan itchepa katil sang instruction na selos ke puk Exodus inrela me lomnuk nuk sing our section tolu ke inner court sing siya talaro kishela dangan la lomnuk sheshvan our section lo ke holy of holy and most holy of holy na taga babena brit magnyet na ke temple al Solomon our inner court shima sacrificial system nga norik on a daily basis, kamuchak na holy of holy, the most holy of holy. The most holy of holy singen ba tap me ark of the covenant. Tap pinulay la singen arsh anle. Na tap singen mercy seat sibangan. That's where God present himself. Eldaga mtay ke the most holy of holy. Shukya pecha singan lomnuk siya fixed temple na nakatagan na kaya sa siya new covenant na pwede na kalimimo kat pa temple lang ka na wana yung temple masyam niya reflect pe mo ula siya wana siya tesong na sa palmigor fostong tolu ak kalimye kaya papal mata natas ko siya ito na section tolungan patagan na kaya manatlan may siya pa nganu was Nanka was and manu was spirit, soul, and flesh, ka body. Spirit, soul, and body. When I mirror yung na section tolu ke lomnuk siya, tabernacle, ka temple siya. Na significant man and tolungan kaya what to include us ba presence of God, glory lan God. Na mana siya silan na sintal na tingkat masidal forkin masidal lial siya kun pakat si Vanel som kanaus langan just put that in perspective na kaya proy siya makadata ka section kat na nikas na just mas mayok siya met tal kalkin na kaya mutanfahl siya temple lan God pa Jerusalem of course that's where the meat got nangako mo siya kat pa temple lan God, mat palad fung na kayo God ilashin mo itchingan. Pakat the Holy Spirit. In a physical form, chisel the guy limited na kaya me when it bodily fully God, fully man. Also men malaw siya. Comforter siya ba kat the Holy Spirit. Ilashin mat palad fung na kayo
every single person. Aro, tigin tres ka nilganday me Seattle ngamtay San Antonio okat parhasi fan na maingon siya na kat Holy Spirit elashin matalad na kayo. Para la body of Christ singa, para la munun Christ. Te building siya bakatsum mo. Building siya makatas body of Christ singa pa. Matalad na kayo. God baptize na get kat Holy Spirit. Living organism siya pa body of Christ singa. Maningon matal para mole. Tilom siya makatsumalo na kaya pa me church mo. Church pamatalad na kayo. Shukya shalingan lom nuk temple of Solomon fixed temple siya nakat misyengat pa temple na kaya section tolungan. Main pa ito kata na si fashing of mo layla may kuluk inauliyak. Kaya siya may ito kaya scripture siya Inte ka nage mo lakom am singa na significant lan mo lakom pa ngon lan God inanin God kat the Holy Spirit. Manifing ka tiaske akare ko flying som nage mo siya matan tatapan. Pangal yokshabian maluto chike witching molin ngon ba mo molin ko misha non ko kat nakaiwa kading kalam kala meshing na ifin wangin kat ke temple nga na wana la ke temple sima glory line kat som dikian temple si Jerusalem na elsang Nebuchadnezzar ta kanaus na may kol lan people ta kanaus ta temple siya may katil wangin le na met lolangan pau kok jak full jak lu apataka usi context she na ke me reaching fingat loing dana Inge na sapta siniga sapta lungulakos marsam from kunyangan kadal magal Ezekiel in church makuluklan klik natalingan Inge na sapta tolno dolu kadana katler makan Ezekiel as a watchman, much sanji. In fact, at my fataka pengen. Warning yi, much langan na kaya my fataka. Significance lang de bolchingan. Kalan sap na yok shima. Ezekiel le, shilpe ara matay nasmak le. In me, in audio flok na kaya akbukman kata. Nangakom, in a very parallel concept siya mga kumaskya, lalaing for siya pa ito kang. Na even one man got the arsin mo lasha, now we're going straight there. When she says si fena fa mo, met na kayo. Even get in there, toko siya lang God, ina na yung si bay, sustek yung one man God. Manifo, kat somni ke Genesis sapta tolu na, because of fall of man, our spirit is dead. So therefore, there must be a born again, a regeneration of the spirit. Now, oye si fun na. Mara da spirit si back, mo liyak spirit si mamisya ingat, nagaywa ngay met nagaywa fella, according to Rome sapta tolu, first nol tolu, pa inme, layla met kulu inaulia. We need to repent. Kat na fun na for laulia kalalfung. Pechingan pakatil promise mo ngon lalay ilya na machingan akmulya la. Kat sige masingan insang kesla pain mat na kay walash ke pelchingan nangin na katang siya mat na kuwan proy pa ke pelchingan. Katin kalam na pa na morning nga na pa usi mol na patpatchin. Te mol lan fela siya te Molin fashion, te molin ni kwa, te mol siya, molin ngon lan God. Katin molin ngon. Ay si pa kalam mo, wana rom saptal ko siya kalam niya. So mritin na fon sapta siya nga, nayak kalam niya na pala,
men apay si katashkang. Now with that said, katsukye section tolungan, katitala enchi ma eni na kaninchung kada pa, the most holy of holy. Nakatiye na gawrit malay Jesus Christ, fail si maksang separate holy of holy na kaya most holy of holy, elikash la. Kaya supsupya kaya fin shaksi na minsya, malitrisingan from top to bottom, Michelle. Most significant land, me and you can come to the presence of God anytime, anywhere. Check yak namanas. With that, namanas kat proila. Papa kadalla su kak sigun kum ke mo to kayo. Kat kulong malap ke ped siya musiba. Esin na siya smitlong ko siya. Kadin taga sipa purong o kas mo luminakas makinyagat na ke flok ng len. When mission fishing statements ko mo, takang na siya tiking interest ka niya. Ako lang, tulem na flok. Ni med patla. Papa bago tan yok lom, alle kalem. Kikas mo lumakalem mila, masi masyaw, sumimit, when na tum, Jesus Christ. Elike wala lang na kayo, taka, ni siya vinsaksi na kesiben, lang siya kawalom na sinfela na kayo. Kung ke mo lamat na kayo, sinfela siya. Naragat taka pang na sumisipet, knowledge kong kepelching. Kaksaking kong la, wan God, mol wan akom, kat sila, mol si fangalas, wal Abraham, Isaac, Ezekiel. Kat si masam-sam, rela managawan kasraw, fela, kiko, alanmit-mit. Wangin matafong la yurong. Managawa siya niyong, and managawa kong ko'y nenet, in the bomb of UN. Alle falle na ka dinipas na siya, ka nasuming tal nagawak falatsi ko. Papakat niya fututulay managawa kong wigat na. Pagkatali sugak sa kin kong papa, ispelay na lefak kulo malap na siyong kaya. Placings after placings mga days, kaya mo las kay siya, fashion na kaya awsing kapelching. Kat kulo malap kaya siya ulas. Talik natas, kat kulo malap. Kaya mana kayo, mungunay siya, nin matalas, ret malas. Na nas papa, tetuin litigat kay siya, taga ninuret magin mana kayo ang nagkito ko siya ilong magayin. Mo las matlal fung niya, kat live a life to glorify you only. Kung katlim ta siya, kung makalim niya kikas mo lom, kung siya lang siya katin, mix siya masih makataksik yan. Katin liki ko uye, met liki mana kayo. Katin lang siya kung, kain siya kayo, kain anas kayo, kain nankas kayo. Papa, kat kulo ke pelsing, kat lalal fung na paila, kung metaga akata yun na siya kas mo lom, na siya kay siya, katin ale puro nga mul kun, lalal fung ila, pelsing pa pelin full, wana siya siya kalaming. Let the wicked repent. Layla magkulog inauliyak. Nakusaan na ministry, wana kong makiye, sang na siltigin treskal makunesh. Wana kong sang Kunacl Ezekiel, in warning yung mga ito. Kat much sun, kat inagan warning yung mga ito. La every si pa ito ko, kat nagin lahit, utak-tak niya, kung makain na, pa ito pelchima, utak-tak lang church, 7 years of tribulation. Som nanige new heaven, new earth. In pakat nda sumon eliti na sin matlas ko sa kadin na ako lain pero na kayo. Kapagat ko lang malak. Kat pang ito la in our sense of urgency silas kadin ale make sure every single person when ako makalamig kaya you pita tolu for sure. Kung te patlenta ko okay luman, tisar luman pa mat na kumain mole. Namnas pringkat ke belsinga kadin alle tu na ko efaka kas mo lo madain full aulia
Ka nakay wamat kulu kadina na mo kadina si bay shuste kang man God akalam ni mga na shish papa matlom ko siya specifically na ke mission jin audience la mat ko siya but pro la lal fung ba ke friggin pakten yok lom kom ni kia kai shimat lal fung ka mutanfahl na kayo in fact kom yak naragat pro ba kelos telos in tuna ko faka warning i made alert i made na Jesus level up kat na kayo in shusle for lao la shuste kang man God nabagat kulo naman lang wana makalimige uklal denen kumin control mutanfahl na kayo fela kumarshin tron nom mana kayo kumli wangin makan mukla yurum kum God of omniscience omnipotence and omnipresence kulo malap na simbaba kayo kada proy bege wet manas slash mano mano lo siya manas ke belching ay si benak tas makinyigat papa Nagalar hospital gartlom selos kat proy kun si benak es makinyigat kay sila kumpa master of healers a wang na pa mau ba yun nas akay kat proy bege mat nakiwalas ko siya ma aske matay nasyon lalos si benak kalimnya akes makinyigat yun wang ni siya ayok ta ginawa kat proy kaya mat nagawa mamtake sigosok ko kike plalisit an fashion ke pelsing na manas papa kashikat ak fresh in siesta ka din for na room ke pelsing why na masifeisi ke lensing ak kaliming kadin audio tip pe mal na kadin pro ke leader slash na gawa mamtake church slash na gawa ko sai Pompe, Guam, Honolulu, Kona, Lanai, Ilo, Maui, at Proye, Church Financiado, Texas, Indiana, mat nagayo, matalal fung wiyasin tuna ko akayesin siya kes makinye. Lalim na faloko. Pangoye si magat Proye, lalal fung lago melong Proye lash. Papa si was lom, lang kalang pakating lomin wikat. Ikaskat kya ako siyang takadinesma. At kulang malap kakskin kong proy ka managayo mo. Kaya nang chis siya matang lash kat proy. Amen. Al, kat kulang malap kya proy lan managayo wana nga kalam niya. Tigin na taga. Kung siya yung na yung kading kaksakin kat. Nakade, takoyang naleta ka. Rela from we background nage Kunacl Ezekiel kain sinakadara lainikaja fara that historical context we literary context tagandi asum namtag shimon foson course nage singalon fosit course nage singalon course ke book singan nagat inoy long chilan kat kachi betaga nage week sashi tigin faga me communication wona art na fall you man mo managawa Right? Kilo malap. din ko
Tigas kolona selos sensenkakin Right? Klamalap ngan istama singe. Ngan wala lim ni silipan in gain pain met wers na kayo ma utyak petari. In wika tianggil du singe. Shenri mi singe. Nan mongol dolu. Katagain wika was. Anakil samtak taringe kigestalala. In braille. Awiyam dan in siers na ki. Kasmtalan gat. Ay pananagi on sa kumakatlip silange. Bel singe pel na. Asita bak my perilous time bange. Kadina nalengar sik ki pel singe. Kadinte mot kumay asli tulas. Na panangara message mataka oil urchin. El masima itagain wakrikad ingain. Usi makadin akoy katlenake. Anan kasi makadin sensenkakin. Na panangara pang singa taka na sirs ngan wi met siwiya singe lemistilipan len lale kaya el taka el som celebrate yen siya el taka place ka di kimalutu de kat ay tayo lemetiket fasili ke Brian sin ka de fingat mol mising kat taka napasik yak nga mayen kateta tomorrow is not guaranteed. Panang meeting at vast na issue bevast na metangan ka nakalin ko usma nikiya persetari ki pelsinge. In we got young, nakalin kom damda kenye as always to assume. Bain ko madin siya wan kaywa. We be machiwas finan Washington nge. Ane kilin klaman lape ki asluman lang las na Euros kaywa. Lamle Lambert Jackson kula kaksin gat. Kula malap ki aspelo misingin wicket yang akaikat. Man bain kom diksinaders nge Snyder wakik. Gumdo ka Utah me bain kom. We be siya ulasan. Kula gat li kumyaka. We kumyang pe tamle Michio from Kona. Kaksigin gat ki aspelo man. Kula malap ki katkan siya sin siya misingin. Inga inda kari ki asan gata. Malutut siya nga el yokshipe na sin matkol ma bangon ya kipel siya nga finne nine bapa. Mayen king akom na mayokshipe siya nga ba nang ako may wiye small mabatpat. Nakatewi uchiak na ke shipen kat papatamasin ka siya also pa mawin kulo siya fan na nadaldari. Taka el taka usta magaluklak kuma pat kevin jaksing ya dari. Na fakka mas lala pel siya nang akom taka ines katyang na yerol lalalfungi ke inel. Labi payel misaya sima taka in molya la kuma. Misa molyak tukun lentolu. El so agashuin gat papaingena. Fakla pelsing amdo korela kapash silash ngana si. Lukoren ni mekor singalit kosh. Mamata el wang le masasel matawak. Ngalang si wi machiwiyak ngala misilipan. Ang silang kipit siya. Ngalang si wala glance up. Ngatin ang fakt na sil pel kadem tawak ko. Ngatin ang fakt na sil mainin na kadin. Or when pange mungonela, tutang na kayo, pulwan na niko. Ersikilan konto next scroll singe. Genesis tige Revelation. Siyak siktigin. Sapta ngalal ko spaki buksinge yo. Sapta cash. Me timeline lang guys si mga. Kasensyak kin mga. Elutyak na i-cleanse up po.
elta nga eluchak wangin tapal lalal na panen ngakain liki mo lalala elta ka el likia sa karaksina si ngafine sisniak ta davong le elashyak la komashingina karel shakshile etam where art thou kompia komashoye sin shakshingin ta kana sikom kada shoye msingi na panen ngara ngalena insewo na pay mandamali panelte lutut ke payapal magayana also mura internship lalik ko siya si fun na nga ito so mura internship la on an extensive level base nga fa ko inge na si kom kadindila may priority la kom nakatsuk pelay fo ko anak kadin matayin shro shipe man shro shipe ada sam gang shro singe pakaturek manasin mwet kat kayo katanain mo mwet kolasho ilyok ligina kat katurek manaselos kadin na naliloang kimataram singe loang akuyan na ke man pakantin peshish no kumang nuktugin ka lansap mo singe ekapen pen ka na geungay efindet te pagkin malututo sang nanakla kite mo ito tema wosipangan masingit proactive ene na kadin kamelet somna yurin God braille ni kesta na shish anak el fact na sila sakayang Ezekiel nge imperative sluwa nga shot na shum lupshak wo yung mga fact na shum mo kung sham na kipeng nga fulela kung sham otherwise may di kasi nwala min sham na kipeng ilela kung sham man mga shot na shum mo na fakot na shum insang mulila mo ito Lois telepel kadak siya girik masing kung tegan fact na sik magat tayo siya uumsing katena Tlalian siya finan ko siya. Wangin le fako nan siya. Lime te. Sikeni pi alang silas misingi. Wangin le shame ge mga tara. Wangin le respect. Orientation lars ng gemalan ka ata. Elirelik na ke matawa kiye. Nakat na tawi siya pon ma. Sima. El te pangan na pa ma sima katta pa el ki ka dinakfas siya. Mga te fas ke molingan. Katena isus te ke molingan. Katsang na nanaklar kite mo ito. Kepite el tafong lea. Lafagan leme. Bangan faksilan lem na sila. Kakumsek na lang siya. Bidel mo kay kite sip na tikan. May kumin kasi sipan kayo. Gaslan gat. Shepherd na mo siya ala na fet lalikin da pao. Asipa masan wasle. Mayen, masing kat form yang nuknuk yang, kat matlan church about to takle mit ke line in mungo. It's the other way around. Bastalik na atas masing inlan kita kat kikaslan kat. Upelele shukyen wal singe masing upelele shukyen in kene kinakilin yakat nge self-glory singe. Kat man kanala asma si mayok shibeliki. Why win the world and lose your soul? Naraki Ezekiel at the singe ya. Finne shaw singe manasil. Mas peke shaw lakum si fena. Kat aske captivity ki ma kuluk lakum pe. Mga faka. Ayape orik manasin mwet. Mwet penamam ta, tikat yak nge batrik manasiya. Katinan flok to rin gat. May captivity nge is serious. Kaya makuluklasya. Kat papel ki katin mole. Nara katata ka indiyela. Kat finera wo farane misenge. Katikala katin nara kulukfala. Katamise.
Wang na ngatarela mausi si pela ka mo. Narapanga ta kana siya finger tangen karin na nikalla. Patakan la make a turn ingena. Na open na nga kumwin tena ramalang sinlan gat fane musingi fingat o tela musingi inis Jesus Christ fast na met ako may maul. Ito ka kimalituta. So, in fact, kadashi ke buksinge Ezekiel, nakikat na kalamia ke Kunacl Ezekiel. Bangay pisien pukki babal nata siya. Na Ezekiel alash ke limekos siya, sisin limekos nga. Bugin masap limekos, bugin pal, siyamram mata singa luo, bugin lal met limekos na bugin pala fulat limekos. Wal mekos siya tolungi. Na fa bugin pala sisik singa limekos, singa luo. Wala tolungolya ke Old Testament. So Ezekiel le taka, Isaiah bugak lungol dolu, Jeremiah lungol akos, Yoksha lungol mekos, Ezekiel lako lungol ongos, na Daniel lungol itkos. Bahan bugin palal mekos, kaya focus ka Ezekiel masingi. Ezekiel elta utakle ke deportation akluo na finan Babylon ke napusuran madagkakanaw sa temple. Dan Belgium utakle tukunya limekos ma utakle dahil nga son na alena met ikeklen mangon dalik ngayon na tala dalutakle kiyan si talaga ma si peguluklalosa. Then el wibe utakle dalutakle dahil tamdaki enlan courtyard lan met falet nga. Utakle sikiyan sisken velso go chavar. So Ezekiel will play a very, very important role ke somsina ye Babylon nga. Kadil tuloko na lek. Ke matwa yatol ngo singa tuloko na lek len kain fak tafwela na sila na kinga faka. Lipsak we mga fak na suma. Samsam na kinga ben nga faka. Na scripture akalimila wang en sipelma kat papel fakang may Ezekiel fakla el tanarela. El very obedient naging calling sila nga. Lamay talong silonga telong el araip kunel. Namasingan ta ka na si kum musingila. Ko sa lipsalapan ki samsam lakala. El ta ka ekape kuminsang along niya. Tarakta makadatakan kiya kattaga ki pel si ma warning repeatedly itak yang nasindalik na dingat nga. Farane syun pel si ma dahil kofla forlaliki alulalos na sinmasulala na kimakluklalos nga. Na panangara daklel dal naki-captivity siya nga. Na ilmata Babylon yelmekos na fasyaklu akalemye kay Ezekiel-Ezekiel. Again, natawag niki prophecy lala. Someone that gave coming fall of Jerusalem. Ngamata ki high school, katuti ki masing fall of Rome. Jerusalem baka chamram gang. Ngasam ki 1974 ba nga follow din isama ki katutut gang. Ki puksila Ezekiel nga longula ko sinsaptang el dedicated na nagpatatla sila ng Jerusalem. Nakalmenin ilpa kat strengthen. Daka inakaliminasir sila our central message may tagakipuksing masi makat papalkin manaklagi siyafla iya ba elusin italay bakat. Pangan si mama etako central message gisang na sildala. Elusia fayta lang apalimkat kaskasin sensenkakin lak at yakaspulesh. Munun mat mi se efa sisya kailik in maston masulala o epe rauna la longo. Elusia fa oelik fin tok na kaywa. Efin mangon ola. Yesak full in shua na kaywa. Yesak og ungung shua na kaywa
Aok yen na kewa los rekisewe na kimashulela lalos na met na kewa fetala nga palimkat. Nga fashula po ekanaus la felselos. Aok en na kewa met Israel matawe. Nga faratain siyan sikiyakle matawakin maisis lelen na neke city ripla lelen na ipang. Na met na kewa fa etala nga palimkat. Sek na keyword siya bang nga palimkat. Nga fa tiye molikom le kapakumutong. Nga fa kalyekom kimasyangayak na kewa kumurela ta kuminitala me nga palimkat. Nga fa tiye molikom le kafakak pakumdalak na siyong. Nga fa kalyekom fal na kimasyangayak makumurela. Oingi kumfeta la nga pa me lemkat e nga pa kalyekom. Toko sa ele asur, fuseka e fa wengen le finsak lalos, e mweta e fa rarar kisangeng, nga kalyekos ki manakewa makusurela. And nan kikos, oina kikos, nan kamet niye, maingi e akalimina la nga pa lemkat. Pangakata mama ilakalimye na ki central message ilal nga. Kung siya fa enenu kinfel siwos ke mayun, na met na kayo fa itala nga palimkat. Kung siya fa itala nga palimkat, kikos liyang masaplan fel at alanin na siwos, kus kanaos masaplak, e siya kus mga sapkin. Nga falela kakata selosin maule, liki mayun, shrel emas. O ingi kilos mata in marston mwet in fel siya. Ilos siya fa aklin lapan mola kuluklalos etala nga palimkat. So, ignorance pa choice sila nalik na din gat nga. Kirsipen, ignorance lalos ilos patatyang gimalos ashkya. Gaslan gadak kalemi kisamsi uksingalia fasangawla nga kina akos masaplom esimul sa siya na siya na kumsiwos. Nara, to refuse to learn the word is to refuse to learn to live. Convention nga is gaslan gata. Na kalmad ba kung siya nga ace mode. In short, nara ki Ezekiel tolngol-tolu, fascini ki tolngol-tolu, ilta kata, sholela metsansi nga pa, watchman si, matakit tao siya, ngat na liye, looming danger may tako, kaya nakalam yung may ngan pa may tako. Main idea siya, ngat na si kumla, manakiwang ako menino, message na kiwang ako menino, mind ka isang motivation na sinmeta, as a watchman, kat baba pa isyong year Ezekiel. Lensom, ki fascini ki yata kasaman na ki, som fakali ki kas, lal. Fascinaon ki longol, som, fak na silos ten lal fung ike. Longol tolyon ki longol ya, som, fak na silos, in kan leksin loang na ki kas nga. Tolyon ki tolyon tolu, fasan, in kan akos, na deliverance ito ka na silos. Kaya siya ki watchman nga, kung pitsela, metsi mamta, ngat ki funga. Hasta likluo, nda ki tom si Bella, na si study si tulingor-ngor. Na masima study elki mutulpe, test exam sila leta ko. Ano lang chelas na masisayagan mong le, ilita exam sila nga yok sibilan gan pa sila men ilututan gan kunak kaspen siya ulala. Tepat masiyanain me firma fan na kita na free agan si tentakin. Kaya kasik talik si well nga ta diksingalan na plo si wasel na kinang dalik. Taki Chrysler gatel me panmaulle. Tena raki ceiling ki en lalosa. Ending am take ngin ang natakali ki man apartment sing am take me kan tani metla nga flela kof ki me
positadalaan na kaknit tokla siling lasha. Da wala patatle na en na kitchen mo. So anyways, kalmen fakla ka pa, kalenglan ka ta spell na kayo. Da masima tena sikyak ngay pa, wangan masin sang warning na sildal. Wangan smoke detector. Inge nakkalimila, isi pa mga, in makaskas pa, yok talik ngay, madayin esmakle. Kika samram ki warning ngay, katapel sumlang, at kasamram ki naki Marshall Plan sima, kataw yeni katakapem ta mer ki pela Truman. Nang ako may fin folok le ki, tisyempo itkosh. Siya katapkran na ki, 1941. Katkan nila, warning el tako, man, elekashikat nage, mama, it's a matter of life or death. Nashkili sila ke USS Arizona, nakatapen Navy vessel Pearl Harbor. One warning na silos kid, dudang inti siyembol ko, siyaf ko ang alsiye. Pilot ke soksyebanis ngita ka nam tawak na, aro attack lalosa. Na mesikyak, Taushin tolvotolmol mekos US serviceman misye taushin si siyo kangal dolu edel wounded kinit kadaklin ba nagi World Trade Center nagi tower ma sikya ke si timbalan singal siya 2001 wangan pe warning nara taushin luon fukuan kos lost their life kipel si ma collapse building nakatitapela kataksok nga may sompe kulukyan bandekon and yok ki enlan military be mange ara kadangat ang din ki mitsan si warning can be a matter of life and death nara warning singita ka nagimalututash misingi kadinitala nga kung finti akol nakimakat enena kadinara intaka somno yun Jesus Christ in molikatle. Nakalme pa kat risk life lasha. Talik ning kat nga talit fuklagyan itsyap. Pat kafukwelien mo siya yang ngaul. Sam yangol fasingol faklalujan mo lakomo ya it ngaul. Eventually fulwan mo lasha kat te ekle kat mo daw risk. Mangat pangon ne asli tulash. Nara, en si mata ka na siktam lipa na mat fakak na kayo kadin na kadin fakalikipeng mo siya there's a lack of people to advance this gospel na sinweta. Ya, ala aspesanan met masanga lipsa ke kaslan gata. Dalal mit na lutiya gildal. Na pa na nga kalman pa, a life without Jesus, a life without His Word is a life wasted. Na katngat tan niya na katalik na das misingi ma TikTok palutingay. Warning if kakat sang na selos. King akong kaya fusumrek ma awal ko skirik malasya. Takate ule mwene koy kapain pa nga nakatsumutula na siya per routine singan na fashion. Be a plan B lakom. If in a ban routine lakoma in some we spread the gospel globally. Mayan plan silang kadingin na masimata silya kin silta nila. Ikek na sil Poland kain masayak church nga katash ke church age grace nga kadin som fakak. Church pa plan siya na. Ma slagin watchmen siya. Manola sounding alarm siya na sin mwet fin fell on the fun missing. Bicycle tolngol dolu at kan chamram ganda siya. Katakam daw ke tol sapta tolu. Na singalay ko el chamram kun na ingena kataka focusin na ke. La our responsibility sila kom. As a watchman, anak Ezekiel our responsibility as a watchman na sin Israel. Ora fasit ko siya tagagimalitu data. Kila tagalala misilipan na lefakla Inge met sukawil. Ngay ora ta kominsi met san na sin mutanfahl Israel. Kominen ang tafwela na selos gas
in sensenkakin mga esot na siyum. Pampia kasngen, fact na selos la, kisipin nga lem kat falatla na, nga kat moul, nga tingan kinindliye, kisyemet kulugel misye. Nga kinalilan tuilig yurek makuluklal, dailan moul, met Israel, tuilig yurek makuluklawos, ifagakom lang si misye. Ito kaya, alakashikat, kadinita yokshipeyen faka kaslan gata na sinmat wiyasha. Nara, si greatest failure na si kom as evangelist, kamat faka klan gata, di pa in fact masimatalya, masimatafong la si koma pa, saying nothing. Bakit masitafong la si koman? Nga ako min proinars opportunity nga ako min manik le tu faka kaslan gat. Speak up for the gospel, for the sake of the gospel. Kadin na kadinale, kain sila tamalipan nga, always eager, ready to share the good news of Christ. Bidel fak masingi, katutut kun gewik singi, ekosin akflat ya Christ in siowos, ak matalyel in molowos, ako lapel na kaywa, in tapuk katay na siya, siya kefin traksi siya, onin kawos. Kat yan na natakamta, kat konayak na paila, syuk may tokshalan kad emasiwas-waslal, na alin at taka na sikom, katin konayak mistesingi. Nakikatara makatsiki ka din na we are being proactive in our proclamation, nakatisamkin masingi, tasakta, kusefa eis ka, kingan matal, etaka na fawos. Kusefa met locate in Jerusalem, in Judea na fon, o ebet Samaria, and ayan na kayo afinfela. Nasisipe mga kum, tiya som fakik ke gospel singi, may katsangin ke rejection. Fear of rejection. Get over that. May elyakin la memeda sa fan ko wiki. Ngat lali na ke oye si ma anako lang assume ke maul mapatpat si makatpapa. Laingan kin ke kumakfa sila. Ma elpangon kum nikiko wifin pel singi ke. Ngatuin siya nga, mayen met duti siya taka. Siya te siyang ke fear of rejection. Asaya, ke fasting lala, ke pray lala, ke due diligence lala. Bakit kan mo nga laylan duti siya ulak ko. Nandemot siyang iba siya nga sumiti lomali. Maki ace kaspan kat inukayal. Lumisti liban, bela nga shoot na siya. Kamala. When we nagawa kaksakin kat ke historical we may literary context mating interest ka da kali kiye inge na ka defasna na met na ke fosit course na ke singamon course alle shui kaksakin kat ke mai ket la fasna na ke pel singe aro with that said na ushe fosit course na ke singamon course ka trade la proila na ka tako ikoy tinko pangamariche fosit course tengan akal meinge mat sukawil ngayara ta komin siye mat san na sin mutanfahl Israel komena na tafwela nga selos kasin sensenkakin mga shot na siyum mafin fakat la siye mat kulug elamise komtie sensenkakin na lelan kain for laligyor makuluklal mola molal na ela mise siye mat kulug nga fa filie matan minchelal o na foam for sure kom fin sensenkakin siye mat kulug el tia tuilikyor makuluklal ela mise kel shak na siye mat kulug afanokom kumemol na lem ka del kaskas na chika fa
met sukawil, si vil be fat na sin met Israel milos faking. Kat toars na ke ma kuluklar, e masafal makat royala. Kat manaslan kada ka in mol for kya. Fat na selos la ke sipen nga lem kat, falat na nga kat mol, nga tie ngan kun in lies ke siye met kulugel misya. Fat na selos la ke sipen nga lem kat, falat na nga kat mol, nga tie ngan kun in lie ke siye met kulugel misya. Nga kena lie lan tuiligi or ma kuluklal, Thailand mol. Med Israel, tuiligi or ma kuluklawosan, e fo kakos lang si misya. Inge, met sukawil, fat na sin met Israel la siya met woel finara makuluk, mawo mael orel atari tiya ka in molilla. Siya met kulugel fin tui liki or makuluklal, ela fat tiya kalye yak, siya met wo fin matawa kinorek makuluk, mo lalae fa sekuyak. Mo lala fat tiya sekuyak. Fosingal dolu. Mafin mulai lam na sin siya met wo, mo ela moul, trakta ilfinan ka mo woel orela meta kain molilla, el matawa kinorek makuluk, ngai tie sam kate na mawu mai lorela met. Ela misha ke shbenor makuluklal. Fosingal akos. Ngako pen sensenkakin siya met kuluk. Ngako pen sensenkakin siya met kuluk la el emisha. Tasakta el fin tu iliki or makuluklal. Era mawo esiwas kan me pa el fin flokan la me akpe na sin met sima ngorsmani sel. Ka el flokan ma mail tapusela el fin tu iliki or makuluklal e mol fal na ke masap siya sang mol na sel. Ele fa tiena misha a ele fa mol. Na aksya fela nga e fa nanak manas ke makuluk na kaywa el taurela. Nga ele fa mol mo yen el aramawo esiwas. Pat kulo malap ke kas mol pat priti ke sapta tolngol tolu fos itkos na ke singalon kos. Siba flogon net na ngen na wana per na kaywa na nas wikat kat proile na kat fast na met ke pelching kat proy. Oh, kat flak na losh. Gas mo lom. Kat porungo. Isyong niya na yung kat kay siya. Na manasiti kat. Kading talong mga na kading alam mo ul kan nalalfong. Gas lom dagayin ikil kat siya na kaya wala na lom. Patsuy kaksakin kong papa. Kalalfong ko. Ako lalom na siya kay siya nga kading nalito. Laki na lom kung kemuli kat siya. Kayo. Papa. Wana makalim mike ola yung sasya. Molingon pamol. Mol siya yan molingon misya. Nas kasikat kadina lesalik malunay. E folla molingon ke pelsin. E poi kaksin kung genen siya sumitlang was. Amen. Well, kat kilo malap ke kya small matagal ke Kunacl Ezekiel tingin tres ka lalakalim niya. Ezekiel el diana samsam. Lol koshayak le. El samsam belsi makadil sapnen samsam. El may san siya ke context ke saptaton ng tulong. Medel may talas na yok pa na il may tol siya ke metigel show dakla. Tingin nila kalme tukun yel me ko sen tawel folla ya tol ngol kadel sang il may talas in fact o ngaya may taga sunan Jerusalem.
Nangin ay mat san shel warning ipe. May shikyak na selos nga. Nakataga riti na. O yung mga triti ke me fos alkosalin na ke fos singaw na ke singal singal halakalim. Evin ko mara makulu kumemi siya evin ko oro mawo fola na ke makulu kumemi siya evin ko mara makulu fola na ke mawo kumemo. Katyalim na pala masiwas singay pa inaganasya. Natlik na din kat pakatsam-sam kingay. Itak yang Ten Commandment. Itak yang moral laws dan follow. Civic duty laws dan follow. We be sexual masap itak yang nag-sacrificial system. Itak yang dal mo you can sense the exit from me Egypt. Katilaki man na kayo wa selos lagi mutanfahl siya na kayo wa dal me dal full na. Ano na kayo masulay na. Dal full na sang mataga metligi katsilalos nga. Akisbin pa ko den yoklan God el sapay lamit palang in warning after warning. Dan follow na gawin God. Kaya ka lang gawin mo nga. Wala ka dakkalam niya pero na tayo wa. Toko siya nga under Saul, David, Solomon. Yeah, siya long hold. Lost united. Nakisbin Elia masikya katliga Israel. Tafwela. Shuf singaw da sumrela Northern Kingdom. Ba Israel. Shuflu da garela Southern Kingdom ba Judah. Focus la kumge passage nga patlik na din ka nga Judah. Northern Kingdom mutakladar Syrian in 722 BC. Which should give Judah more time in the tela Northern Kingdom din na fast fall or Assyria kadel makintaga kanaw sa mutanfahl ko Northern Kingdom. They should have learned that. Learn from the mistake from their sister nation. At lit na din kat ngayon in the Southern Kingdom, toko siya ako lalos ngayon, walang toko siya manayasa, para la kasrat na yok katilash niya. May toko siya siya ngayon, kasi akin ba nakik natal dahil niya. Nake kat siya yan, katla libre, may siksiko. Katlanen mitkenen, mua mapatal folla alo na siya. In other words, they completely shun God. Som nage akwak siya. Daniel, we saw siya may dasom, saw siya akliwa pakataga. Usi historical context siya tiging traskal siya pa. Ezekiel wingan. Na saw actually siya taga siya 586. Na even got din na 605, 597, 586. History na siya fla. Impact on them click na tingkat man pangan. Fingatin mo kan may pulan pelchingan na. Fakya mo glory land God som nigi temple chingan. Na wana nga kalamigam tagen tram na. Significant ng temple ka lamnuk sima anfin talus ka yang ngaw ngan in the desert chingan pa praising land God yurun with Israel ngan. Even dahil kaya somalo na sin God, somnerun God, talin na dan som ng temple. Ako makalimitari la, section tolu, main section tolu pa temple, kalamnuk singan, taka na temple al sonomal, taka na rukum singa tapame, spirit, soul, body. Na yan singa pangainan, taka alya karang malutut sina, misinga ngayon. If we don't get this, nakatamolin mwet nakamol siya. Manina na si susla siya. Isusla siya ngayon kalam na piye where in that temple may susla siya nga take place. Maliving kate na klorilan kate kanilya na ke temple lal. Pafin siya Malalal fung nag-proilan nagawa ka na nalakalan na memolin ngon siya. Katala, we got the message for the Israelites. Tal som nigi malan ka ta.
Katil magal esigal lang taka warning dan sipa flok, repent flok. Kat kalim ke. Manifindal te flok talimin siya. Piana si kumisenge. That's the point that we need to thrive before we may fasilik masenge. Nasikum kada apply for that passage singa nage mola kuma masenge. Lang akum kalim ke lakat patimpalan God. At taka fakya ke chana si sapta tolu mo. Manal their spirit is dead. Pangan ni siya siya med fakya ke payapalla. Ni siya siya med apame pay ke kardan na vida na. Their spirit were dead. Adam and Eve. Alright, alitayek tadal kofte fall. Make siya kustin. Tal disobeyed. Kang la fukun siyak si makadil prohibit mo dante kang. When pension na dal kang la dalami siya. Na mesikya. Kat kalim ke stories kongen. Serpent so kuha som naral Eve. Eve lu siya fukun siyak suka na siya letam. Pension na dal kang langan. Katash ke sinful nature siya mising. Every single person born to this world, spirit law siya. Rome sapta tolu nongol tolu. Kat na kayo wamat kulo. Si Feshi daga fap mo. Layla mat kulo kinauliya. Let the wicked repent. Na siya mat kulo ka. Kat na kayo wa. Lipan ko mat kulo. Mat isus na kayo wa nage fella siya kat mat kulo. Naro, kesben spirit la mi siya, kesben kat inherit sinful nature siya siya sila kalami mo. Eno nagaging may isus na. Kengon man ka. Masing kati na rin kalbo niya na nag-aksuk siya. Mansikinan ka, matiti na lang matchilantik na rin ka niya. Iring kedit. Ine pa Nicodemus. Ilita na pay hinanaw kaya masapal Moses. I cannot figure this out. Ilta ka, nga katiye mo, litilo mo, sili ni kalidilan mo tuti siya yan. Represent is, me, to I-court system silang talik na din choose ngan under Roman Empire. Ars, may masap itnyaw kata pa rada court system siya ngan. Nicodemus ilwi. Representing kan melta kas aulos la from the na elos focus na ke me masap me Judaism in most regard adalti na li masima fakyaktari na simner sil chermaya sapta tonwol siya fos tonwol siya na ke tonwol akos siya per las mos la masapain siya mwet na spiritual aspect siya ba na kading not necessarily tolla ma from kinyak ke Old Testament mo what chisel el taga fulfill kadin kapasang na rin chisels el som nine kasaw na lucie ngon singan pakat focus point las na ke malutut singan kalam kela even temple ng God in represent ka significance ng presence ng God in kalam ke fella singa kan me ba ngon man God enenu temple lan God na kat na kayo kat temple siya ta temple kain masyal na naifin ngon man kat tilyak na God transition siya pa na kadin ta ka kapasya na ke bataw kan sapta tolu ta na Nicodemus eleta in sa out ke masapan Moses ay ko fnan figure out la mechi sel from kun right check Jesus kamen ay si pe sumni insian nekia ka amit nata si daring ay si pe sumi shusla forget si pe sum it's not the physical it's the spiritual na I think at the sukye ipsingan kata miss what Rome saptal ko siya kalim nila morning nga na pa morning ni ko ay miss na siya na flock na nagka section tolo yata na the most holy of holy na inner court siya on
talera sacrificial system singan tana masing ako minan focus kaya pa the holy of holy in this new covenant when fails hima literacy masang kusat Shylik separate holy of holy na get the most holy ya ikat tanip ya tao sin losom na ke chisi el misha fin chaksin liftikas katak kalimela the way the Israelite approach God, na presence on God, kalit ka sacrificial system lalo siya, kaya may long in the inner court. Which animals kumakato imit, wan makulukla. Esta siya kaya, or makin insang ela makulukla so which prefigure finchak siya. Pangay prefigure siya, foreshadow siya mataka, for naral Jesus Christ. Pero nga kung kaya mo sila kung ikat na siya. Kada instead of working from the outside and doing, we start from the inside and out. Pacar maya lakalam na. Nasa mas na masa pa siyan mwet. Na pangan masima Nicodemus, elte na figure it out. La masinga enan taka siyan mwet. Therefore, when initial Adam and Eve, their spirit were dead, or a spirit siya mamisya ke karena ng vida mamet na kawai susta na kaya painayin si bamolya. That's regeneration, born again. Kapag siya pang ako minan kalim ke kating kalim bala, pero siya magat isusta kang nganlan ka, kat molya. Kang nganlan ka. Nara, instead of working from outside and in, one Old Testament na kalim ka, or it inside and out. Nara, mana kayawa may nanakatayaking na pa section tulungan kating kalam na pa ike. Section siya ma tap-tap siya nga nandiyan pa spirit lasha. Na ifing kat isusta kang nganan ka kat siliaki. Kat siliaki kat nakayawa akalin yaki kat la kat matlan kat when kat isusta kang nganan ka. Na sipa na sampram kinila me katara in that section on a very daily basis, kada taka Rome singa luo fosin na gato akalam niya pe. Kaya kat liyak na pa bakit ang yoklan kat na shares. Kat kisyakan yang kat kisyakan kat yang na kaya malan kat. Pamesing ay alu pa yesi. Kat timtatan share ni na kat taka mo te alone it's a sacrifice. Kung kisyakan kumyang na sin God lain na kaywa pangalu pa iya Rome sapta singalu fosin na gato akalam niya masingan. Therefore, when kumliyak na pa ida kung misusta kang ngan God ngan matali kes na simbon niya na pa pakutin lang si kaul si ma utagay fin chaksin. Or kung matay ke en na matal singan your spirit connect na ke spirit lan God when kung misusta ka in other words malimekos kumarapel na kaywa ke moldo mo kung lain na kayo kung kaksyakanal, kung proy na siya, lalal ni film sak na kumalis siyang singkat, kumalis sanaki kat. Pangin activities mo rin mo. Kaya may talalvungin. Pero nakawa ka mo lang may talalvungin siya na. Kung taga na ke soul, holy of holy na in the Old Testament, showbread, candle, we may incense. May kayang free siya. May lang siya rala incense singan. Matulungan, furniture tulungan pa on kaya uli. Of uli singan, nasip ko mo siya nga. Patag na kaya rala personality la siya. Na kaya may imagination la siya. Magat imagine nga. That's what's going on in the soul part of the house. When lalong nuk-nuk, when na fixed temple siya. Inner court, holy of holy, the most holy of holy. The most holy of holy pagkatakata Inge na. Nga our spirit already born again. Kat kapas yang siliaki, katarsin singa na Inge na kat move, working from inside and out, kataga na manakiwakat nan ka peche, imagination, our conscience, memory large, reasoning large, affection large, managawakat pala in the soul, when kat isusta kaya nga, manawakat dara, imagine glorified God, managawakat dara, kata suginakin siya waya God. Alright, if yung kumtaga na outer court siya ma, usya man, morning man, usya large na,
senses limekos makadel chinashes makatlia, we smell it, we taste it, we hear it, we feel it. Kumeloin ka na kapash pa na naging holy of holy, kapash pa na naging most holy of holy. Kana outer court singing, that's how we connect to the outer world. Na kesipin kat mata ke alu na paye, kisyakin kanya na singkat, len na kayo ra managawa kat liwa, managawa kat ra physically mana singkat, may sangakin chuye kat, katila malan fela, may katitala, katishusta kang anlan kat, katakya akuklan kat. Compare na ke Kunacl Ezekiel-Ezekiel. Bellal Chermaya. Glory lan kat sumigi temple. May talit na din kat nga les intain lang si kaksak in temple. Akatil da kami katli magalila Ezekiel. Akal siya malsang sain sila ilsang na sila. Estam dan kala Ezekiel. Ezekiel lang ditang papen na sal si may takya malayas la temple siya. Diki talit na din kat nga. Tanta siya kintain or na masyaya. Kun fukya connection siya nga. Elar Ezekiel, estam tan kela, insign siya, inakal siya na sintalit na din kat nga la, dakanaus la temple la, in kalam la ilpakat, efom tel somnikia. Kala lev. Now tak telos mta kesha, akatil tituin akes maginya, tel fulok na ru. Full laulak may kuluk. Full laulak. Ngakum, papenangay katitala, ashe ka. Watchman yun ka, warning mo ito. Born again regeneration never take place. Maingkat mo, when natin kat nga, ma wo siya yaliki katching. Dal som shuk manalan fela siya. Som shuk kasha lalos mutanfahl itchab. Mutanfahl kenen. Dal som shuk masyayang. Molkan na mas makwaki na siya lo siya ke udaka el daligi me enichaba. Nang ako mo siya nga. Kataka lieta na glory siya nga evinte ilyak na God. Temple siya mapol lakal mo kat pa temple nan God. Eutak le. Nake shaw siya ma. Siyempre maging kaya fakyak mong siya fosalkus. Eutak le. Kanya pa, misya aklu siya pa isom na kaya. Misya siya meta. Spiritual death. Regeneration siya kasapta to lumachi siya lakal moment na gawa na yung susta failya na katok sa langkat. If hindi sikap nga siya ngayon, nakanya pa, esom na kaya misya siya aklu pa siyempre maging kaya fakyak mong siya fosalkus. Siya pa na follow. Katin siya pa kalam kaya nga siya. Mekalmen regeneration, born again siya. Even pa kati susta kaya ngan God. Kanan pa me, katilashin God. Kat the Holy Spirit, kan me katilashin God. Even pa katilashin God. Mana pa sila nga sum. Mtara malan fela nito ko. Alo na siya. Shkinan ka ipsing eh. Even pa kat kalam na pala. Kati susta kang ngan God, na ngan katashin God. Pa katara na malan fela. Wangan la glory siya, ke temple Jerusalem. Manila somni ki ako klan God. Na I think pa yung ako may Christian, kan may pagkati susta kang ngan God. I think katlim kugula siya na, siya mana paila kat siya masamsam, managawain kasawa, pain God, ngay through the God, Holy Spirit, the third person of trying God, akachat na mataki ako klan fela. Siya nga ka connection siya nga, siya sum na paila kung tala may susta kang ngan siya nga. May nga fact na pa kung may tropo siya, may call siya, kung may susta kang ngan God, nga fact na paila, wangin pelin sakapot,
Ewan perindru, ewan pen sakura, o kumeta ka me, pia watchman warning, lalain furu siya may tagang. Ewan masyaye taga, kung fakat na may tan taga. Fulaw lak lalal fungingin na metigi patte pel. Even paye kat the Holy Spirit income, ewan na malan fella. Narakaday na kan, alien na pahingin na matching. Manapay siya for the last 40 years. Kat ito na may sustek yung anman ka. Kat muling nga na pamula. E fin kum siyak sikta nga mo. Man mat ko nga pa, usye fashion, or malan mat in call, temple siya nga. Nga fat na pa eh. Ikat na nga nila, fashion program, o yesayan, o yan, or malan mat pa usye, in call temple siya nga. Ben na sikyak ke context ng sapta to no to. Kay Ezekiel. Rat likt force na da los ngan generation ti masam from me atresia ngadal blame me with mata lalo siya. Usi so kas rex excuse kun. Makiliti kikiap sikyak na selos ngan. Nang ako musinge kung nagadalieta na molingan siya nga tinasike for makiliti kikiap for so many years. Orang katina someone folok silang lay mga yok. Masih yok may kadin sa mana katina someone. Kumne may sin si pangay. Pangay makunali sigalan, be a watchman, mat sansin alerti. Mat mauna pa itagang. Kusangan ministry, katalerti mat tas kusay, lalain first pa itagang. When nakawa matinay sustek ang man God, som nakalaline first when Jesus pafak. When nakawa matinay sustek ang man God. Now of course, taliksig natas nga, masun na kan distinguish right and from wrong. Bible of madali som na inkasawi. I'm talking about those that can make the right decision. That can call out we don't separate right from wrong. Bakit from kaya? Mana iya si bangay. Nga fat na paila. Iyan na. Kasi si personon. Kada nitin na may issues na kaya nga. That's what McFly kay Maui. Can you connect that? Kung kayo na ito na paila may siya katarang eh. If I got this some kun flok silang lay mga more than ever, I got some kun uniform program. Oh yes, siya. Katin a warning mo ito nga. Lalain free siya patagang nga. Is full laulia. Isus lepang nga. Pasifasing nga. Layla mo kulukin haulia. Let the wicked repent. Siya mo kuluk. Siya wicked nga. Kat na kayo. Mat nakawa fell, kat matkulok, wangan siya siwas. Kat nakawa enen na, inkenikin moles kumataga, finchak siya through his son Jesus Christ. Son saptas nga for son ko, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Even the Jesus pa inkenikin moles kumamaskengan, kan pa, kung son na isustek yang an. Na ifin kung mamat Christian, kung matamasing na tita ka wowoyak warning yung mayita, sam kun fashion, yok tigi wowoyak singan, you better recheck yourself. Para ka taka sam kun mga, ka treaty passage singan, but ora wongan fine ora kuluk, elo siya misya. But ora kuluk ngan fine ora wo, elo siya mol. Passage ko akala mo, katin, si keshi mat kulukin misya. Para du siya, wan si fan na natin. Nakikatliye mo, kati suste kaya ngan kata, wana ka din kuso pa may tayo ka na kaya, masing. Pala kalam yung man na kaya wakan na manas na kaya. Siya yan, blaspheming of the Holy Spirit. Nalalin merit peligas, leta ka na ni tawila def, tiyok, kung di ka ni tawila.
Nakan me kadet tinap na sin met merit pel on course where matan kusosya sonol chisha sika wild che elatala mukulikas chisha la mukulikas matan chingan bui chisha som don't sin no more when pangit dispensation chi makatash kya din full la kismol ingen na ngan katinilya ka molya katya if in katilitis kike for the last 40 years the nakatsuk may ngaliki dispensation of grace mark wogi metan ta kana ke molya singa makime makiluti kikia na papina shikya na ke Ezekiel sapta tonol tolu luti kikia or mas sata ma met kolinga usla ne som matain show kan me kadash ke show ingen na ke oye lan meta mugu lan meta a chisel da kan free gadi I think a data morning on chinga para message chinga ta kamsing pang pa ko to nyok lan god I think at nigil na ba porn regeneration chinga when and nicotimas para masing ta kana rosh na ina kon siya lipan me kan me pang kung tuna ken ko maswani ngena kumara pricing papa aku lo malap na siyum ke wan na tum Jesus Christ ngena ngalal fungine nal ta kami siya molyak ke makuluklo na sisya ke belching as simple as that ngan kat ilyak na in machima for lanyen nse kasha sin God bang amazing grace na bench machi for laulak indwelling of God Holy Spirit and God the Holy Spirit third person of the triune God ilyak na machingan taga si kokosin ngan matal tag ikas Genesis nega Revelation el being counsel itak yang kasho lan matlan kat nga kat small lan na ingin ay tila kapas na ke masaya lantak shisha ke ngan kat elakot ako la tani ka moul si ma ta katuk ngan pang moul si mga tash kanya lang katin full la aulia may kuluk na kayo wine full aulia and that's every single one of us ngon God katin moling ngon nang asat na pa vingat moling ngon ewang ben na oya magadata ni ka som alfufukla na kaya may isang kanaw sa temple siya ngayon. Ikek na siya shwen, ikek na siya tenil mo. Sakta siya fosngalu. Tal som na kaya siya, tenil siya siya may na 605 PC pang. Siya may na som, matayang court lang toko siya. May arsiralos, managawadal ka ngayon sa ngaking suwayakat. Managawadal rin sa ngaking suwayakat. Kat aspect siya siya measure siya sinful nature. Sinful nature siya pagkatash kaya nga. Kat siya tasakta kisben ka chistek ang ngan God. Akin niya ki God. Katalit na din God. As we are going through all this tribulation kamol siya glory siya batan tasana. We're suffering but the glory is coming. Ta nget talyal tenil Milo. So matay nenwe atal aropen na mainsang akuye akin siya God. Arame talti na kang mungunan to ko siya. At kang may isang aking chiwuye God siya the one na ke manalos. Or at kunya told you of training utak telos na Nebuchadnezzar lalilud. May lal kang manmet nga wo Oscar tel dal. The compare tenin na ke composition lash. Matlash ko siya ingin natin na we far off. Now we ship a sign siya nila. Kan magatin na muningon. Kat na mas. If a tenin maro, aska, lalkang, Meshi siya na siya smisinya, ang nakatsya na. Meshi siya na, man katin na syukat. Katin na taga, kisyakin katin na jinkat, katin na sang, ngan katin pen kat kamanga evin kat aske kalim singe wana ka trumon galen ga somla spiritit koske asya singal chifos luongan kan te wangan ngan katin kat
Ashkenan ko, katisuste ka, kana kate lashin God in the third person of God the Holy Spirit. If ka dali siyang, katala kate indwelling God. If ka dali siyang inaksuwasimenta, wala kuno konsita ka kela tia sapta on kor fosina ke siyang ngan. Therefore, mana paisla ngan katarin God. Maniving ngan katarin God, katet tewi som pating som alu na singkan. Katet som mau luo som mata braisan. Mwet. Akat ka pa na miniton ngun mapatla. Sige nan ko. Man na paisla mo sila singa man singkan. Koko singan man God. This is very sobering warning. This is sobering prophecy si bang kating kalam kela. For the last 40 years, katorep man na sinumay. At ang yaki fasya. When pa na kalam ke Christmas to ni kan talien. Fastland mass nga fat na paela. If yung pae katitala me reference, katin sangakin kat katikay na roye. Madaka kulukya mo ito. Akangon niya mo ito. O katali posisyalin niya mo, manakawa na sin mo ito. Katete samsamin akulukya mo ito. Katete ka samsamin akasmakin niya mo ito. Tako na kimasin. Muli siya pakatas kaya. Muli la siya pa na kanin samsaman. When siya akluwa siya nga, it's eternal. Na manapay sila kung kailan may misya akluwa siya nga. Evo kung mo kung may call, kung tigin, kung may supo, kung saman falok siya nga. O kung saman structure may taga program may sang Christmas 20. Kung manapay siya pakatas siya nga. Kapin which in fact mo speak and act as a watchman. Kung one yang tayo kung lok to, check. Lilang pala kung isusta kang ngan God. Why na Ezekiel ma, equip pa the Holy Spirit. Or kung may samanta, temweta pa kung may, or man na siya, kung fact may tayong taka na kimapaya siya. Inge na mitipatla. You don't preach, inakin siya yung ito. O kung preach, inakasmakin yung ito. Speak and act as a watchman. But much sun. In morning, lalo information may taga siya, no one is in control of when that can happen. The Bible of that mo, utak siya pa kanita sa ano. Pangamada siya mo ano. Siete sunga sapta kor fosingal tunin ka singal alikor. Siye koren sapta singal mekor. Fos lamaw na kalam malakor. Son sapta singal akor fosin na tolu. He ascended into heaven and seated at the right hand of God Father. From then he shall come to judge the quick and the dead. Bakit ntasano? From then he shall come to judge the quick and the dead. Bakit matasano? O kung samsam kun program. Mana pa sila kung watchman na kaya tokasaying. Kung samsam kun masakawul. Uniform. Mana pa sila kalan sa kat. Inakalamin na si Mike Kosaya last. Nakaiwa ke pelching eh. Mana pa sila morning on. When morning on, makay na pa mo. We got yan. Talit na din ka nga. Katito ladaltafong. We need to learn from them. Katinin na napay ka din kalam kala. May kalmen. Halu ke ngon. When kat ngon si pang. Katinin na kaging kalam napay la me. So therefore, sacrifice your body as a living, holy and pleasing to the Lord. Kating kasyakan nila, manos wana siya magkayang.
matale wonashin God. Not necessarily in that word, but in that sense. Kat kisyakin kan chak nashin God. Lay na kayo. Pangado na paya. Kisyashi. Sikyak masingane fo. Mangon lan katashin God. Ngon lan kati kesh la katin kalam kela. Mana shafla siya ba ifin chakshina. So therefore, kat deserve going to the lake of fire. Again, when pakutin singan, or kat taka kisyakan yo. Kat matal. Mana gawa ka fin fella siya nga manshin ka. Tila manshin fella. Man kat tot not yang nagyato ko siya sing. Mana shafla siya pang. If ingat tin na rela ka pashingan, matlas ko siya. If ingat tin rela ka pashingan, isus like yung onching para ka dara malan fellow. That's just the bottom line. Focus lang sa timain ka siya ifo, man kat tin na isus like ngan God. So lagom wal fa kanyen. If you cannot explain to others warning siya ma, kadinan kalam ka. Line free siya ba takang kung focus na kaya masyaya, check. Bible akalam nyo, check the spirit. Test the spirit. Test the spirit. Tepelin kikiap ngin. Tepelin kalansap kikiap. Tepelin taka promote malan felang. Kata kang kun lalang for shingi. Para taka mishavin shaksin. Jesus magayana pakan protect us from that eternal damnation. If ingat tinara, ikaya, kat matawag mo siya. Taka nakikalam siya. Pange, kanon message siya mga na, kalam kya. Glory lan God, somni ki temple lan Jerusalem. And na siya ok siya. Glory lan God, hinanay ni ilyak true kat the Holy Spirit ka temple siya ka new covenant nga. Kung nga, kadenin Jerusalem. Glory siya nga, inta ka, kalam kya, fukun, fakun ngon in God. Long shit. Engan misla mong fusash kalang or mawaru. Posisyon si fanalempe. Kat pakadal ret makiningin na in fact. Kat ina na kanite repeat mistake lang tit na rin God. Ngayon na tal being sidetracked. Man masayal daga tal rechecking ngayon na program si may takyan na siya Ephraim. Being sidetracked. Ngayon na masima misreform si may takyan na siya Paula pa. Body of Christ siya. God pa to warning you may na kayo man ka salvation dispensation of grace siya makadash kayo ngayon. Even kung man, you stay there. But I'm warning you. Akalamia ka Daniel, Bukla Daniel, Babylonia, Persia, Greek, Rome. Fukfuk on the phone na dar. Final disaster siya ngayon ka second coming. Belchi teacher del Foloka, second coming. We matalal na kayo at church. Mana ko fella is cease. What in the sano? Now, if you go with call here, go work hand in hand with the church and the government, you better make the right choice. Pia na pa kunti akfosyak met klasyo. Tago government ka mandine ka Friday, tago mo kung may auluwo. From Queen Malan God. You better make that. Maningin ako may akfosyak met klasyo ko sa yok na our younger generation. Talik force nadas nga ita, we force nadas nga pa siya kishimet. They really need to know what is regeneration, born again. Tigina no makinyalos nake oyalan may ito. Oh, malankat makino. I mean, it's the same concept. Manesa lor makin kisyakin klik na dalos nga nake malan mutanfahl kat siya yangan. It's the same concept. Kadar makin klik siya naras nga nake fashion nake oyalan may ito. Ti malankat. Ara me kan men shusta kyangon sin. Me nam pa kan men mol kyangon. Alu kyangon. Me kan men matal. Mana pa siya katako lang nake flock man lem. Pangamanan from kinya ka. Digina kon interest call uniform meron lang man future kliki uniform lang. Men new siya pa tagang nga
Ina sibe diak menu siengan. Pak tumaningin. Pasam from ginyagingin. Dikina nang lame level of. Kat nagawa na nakul na. With that said, makulo malap ke aslan man nagawa. Makulo malap ke may ketlan na siya din si padiye. Matkuluk, lela matkulukin audia. Let the wicked repent. Nang awi matkuluk. Makuluk, mat nagawa kuluk. Ngayon na si Besyusla. Kengan man ka. Flogan at pelan earl tikin tres ka lang tago. Me, usi punchline so guide. Usi tago historical context, ni literary context. Tago na ilaka tayo tayo masikyak ke background siya. Background siya mga akong connect na kaya nga pang isus ta kengan man ka. Pang mas majok Spain met ingen na. Kating kalam kaya maulitin. Mauling yun. With that, tikin tres ka kung kulang malap nga gusto me one fact na met. Lumalap, ngan kaksakin gat game ke very, very powerful message madaga na siya misinge. Kadin should be kensai priority lasha. Based on the scripture, maluto chinge anki Bible nada siya, kinangashi ke. Matrada long in alakate ki do the entirety of it. Pasingalay gusto sislaktuk sa pasingalay gusto gamit. Dapat tolingol dolo siya tagate. Alena usina sirske scenario luma daga kalimin nge. Nakela mesikya ki nga kumra makuluk ne forla. E megatara ki ma mesikya ki gat forla. Repent of our evil ways. Napana ngara makulan sin gat ke daga limistilipan. Matili matlala ki faklak ke mat cleanse up siya nga. Ma-fact na pa ila. Kadina kadin dak law ang nagi maltraman nga nangatang ni nagi practice la siya. Na should be kensay ka liela pagkakot la siya. Kadakot na ko siya kadakot na in ka siya piyeke. Mayin makunin ka simit. Elte ekle ki ma sima pang Ezekiel na kaya nga. Lena na may sansi. Fakla le Mr. Fakla el prophet si el metol si. Inona ke kadel bangal Moses ilan wala deliverance si. Usiedalik natin ngaliki kostalos winen itche ba nakatapa elorek maganal ba Ezekiel dan sham ke pel mal faklan fak malafaka. Apa takata na scenario lu makalimenge. Nating interest kalel orek we kalwin kuno confession ni Victorial Dui. Ngante pangon mo okay so mangan nga kan bank on my laurels e offset di mama kuluk mga orela. E nala din som naging mapapala kalamia. Naraki iskil el fak nilange na lem kalel kaskas na si kefak met sukawil sivit be fak na sin med Israel. Milos faking kat tuwash na kimakuluklas e masafal makatorela kat manas lana kada kain mul fakya. Kifak singin alalim ni Stipa na nga finchak nga kumfin matrapo si me matrapo kat na kayo matawi siya norek malangkata. Kadinetala, orek masing malangkat, first of all. De malakom. De manna ngakom ekin walfagaki alusin na malalakom. Na yung mga kumfaka pa ereka. Finte akademia ki kastan gaat, ungaya pa da kada si komo. Pasi sa royal fact ki, orek masya fasal kusngan. Ngon lan gadin da ka, na vakumukuk. Kimakumak fasya. Apa na kipakanyang siya. Kasuwan siya, suwan pakanyang siya. Emukuk felos, taling din gat nga fa. Ito la presence ng gat pakolalusa. Lalagay nito ekla, el palem gat. Fak na silos na kisipin nga lem gat flatla na ang akat mul, nga tingan kun, hindi kesimet kuluk el mise. Pang urgency si makatash kim singenge.
Eas kisin siya ka siyaw shoot ka kusin rabang metulong lalkos, fasing lalkos akkalimi, som fakak na ba malutsingat ako. Siya shoot kalum kuminwalyang mata. Dashitel ruk, dashitel sakaput. Siya shoot kalum mo. Interarek malangkata. Kat falin som nage self-glory misingi. Kat kinaklin niya kat furat forma. Kat tifakak kaslan kat. Masi mapangsing ito ka mo. Pray na singkat na nusi opportunity na kewa. Kumin kan fakak ki gospel singa meten mole. When burden of sin singa ke elos for laligikat nga elos walum laki. Tanalosi. Nara maitaka kaya pa elose ongaye. Napanangara ngakum ki kat shikyak taganim singa katita ki crazy silan kat nga. Talik natas nga matala merke. Nganakin la edal anak ge kat mataya kya kamatana kya kat matalik dututkin gasan kat. Ale ansik masingin nanga la the one who turns to sin will die, and the one who turns from sin will live. Nara kelta ko academy scenario lo ki fasingal do lusinge. Takay na academy lang akom na napay akom inflok na yun God. Kadeni na kan inflok na yun God papa. Mayen kat finti napasikyak nga. Kunacl Ezekiel sapta tolngol dolu. Falani ke tolngol ya. Ingan should be sang resurrection. Na sindalik na din kat nga. Israel nga. In oya si pena nga nga kumin nalalvungi ke Jesus Christ siya tako. In moli alekom. Mayan kat porn naga sinful nature siya nga nakat kapasyang na sil. Napanangara ke kat kapasyang na sil nga katinitala matel wang le masasil matawak anak nga fakim dawakia. Kadar ke church chingena. Na masi may pakum ta na si kum apa nga kumindera makunakum may tayo maule. Pangat ako na si roingin katinkain itala katikain being sedentary. Katikain stagnated na mata te ara makunesha. Kat enena insom fakakipeng mo siya. Peng makatsulkya kuna pahingi. Katilarata mayt na kewa in mat kawaklal ki Christ. Katil tiyawakla makuluklalos ilakkalemye na siyas oye si mailera dahil sin mat kawaklal. Paes pa mawin nato lakeng Isa pa mawin kulo si fan na datal wangin makuluklal lukorin limigor tungkol si vakla wangin makuluklan Christ akisi pesh katilarata ilan ipace ki makuluklas tagigat kapasyang na sil kat kain ipace ki siwaswaslan gat. Mayin, wangin siwaslakom. Ako lang singkat ki malutut mo matakain kasi yakom. Kadinitala Ezekiel watchman si na sindalig Israel nga. In selos ki warning may takyang nga. Ngakom ki church age nga malakom in fakakasan gat. In sang na sinmetla siya la ash looming danger ma taka na yurosh. Ash yam dash pedari. Kadineta lakat finte for laliki magatash ke folok na yun kat papa. Nakade patatyang na ki may tuwash may ungayan na yok yata ka na sikom. Napanang lelang ako min watchman siya in kainta ka in kaya siya matbuya siya fakaliki gospel siya ngayon matayin maule. Fakak ma eno na ako min sensenkakin na. Depelin kat sugar coat imana sin may dapang. Aklo malam sin kat ki ngakan wala le Mr. Lipan ke
Akde na wawalal ki balutut ki Ezekiel dolu. Inga yakom pelang of lokonang na yerol. Then kan kaliya mayin elsom proikin malutut siya pakana yang alalal fung iswas laas may faksaflalal na kaya nafakat kain may aklen ko was kaliya taganin lasa. Nabisilipan pelang at lokon na yerom klamalap. Kulo na malap tigin treskal. Kulo malap ke akyok ye in malututo. Masid ba nangalle engan kin ngan kusangan ministry. Inalle loing na pa na ke masih makatash ke misengin. Ma na shafla siya pang. Ifin kat mat kol siya ke lan met kusay ke church larsa. Ngafat na pa ila. Ina na pa inwangin mga katramaningin na siya yan floklan lane. Katina niya ako lang na kaya. Wangin na pa yung mga yoksipengin na. Kadin fact may tayo nito lang me o yes may nakanaskin. Alalafin na pa yung mga katina mo lingon. Saying warning siya pang katina kalintak na niya na molingon ale uslain siyak na pa ikang tanon ka peke wanay nila uchipa na pagkatashkin katit sasat na lati pang kat na wash na nakya nangalit lik force na atas nga mana kadin talatel tal kufasal tal bana ke masi makati tamati na pai kung mana ilya si pang katila kikia pin faka masi mainan fakya kini na maitan esmat na ke naro kate proikin mange kate alle elia kin ifin lai milchik mamshenge mana pai sila kate wu kumena kon siaksum mana pai sila kame wu utak yaksing manefin kate molingan kate tu utak yaksing kadette naro metiging amsom ifin kat shun tisambalan nol megos na maui siya nga matak na pala mo akok benalan mwet nga lalal fungi pena wanang gut feeling siya pataka nga nan proy pena siyak na manapay siya may sang akin chuwi kat pamagadrang nga nan kisyan siyak metiging nga commit me Astuwarti temple silan kat nge. Pel malushin chika, may kaya siya po, yan na kayo mamalsin na kemo siya nga Stewarti in, managawa nga orit makanin, sangkalan sa pito ka silan kat. Masimit, if in malan kat, if I got short, kat tram kun, fun race na kain, sang yakyok ye, if I got shook mang, if in got sum na kaya pala, tram kun na, Chisha el finne foto laga malde nakalim. El falcon marshal. El falcon. Nakain pelching ayars. Fun resure. Ngalia to commercialize ki mang. Met pusa pas pau chagara mang kaya akuklan kat. Kal commercialize ya click force na ras nga patay. Palakin hilyang. Aparang asya ki piyang. Ilawat chipe na bagadash kang. Man nailawat siya din tala. Tiyak na matching card, akadarit makin may matching card. Check siya siya mga. Ikaw na yung madak siya siya man. Kati na muling ngon. Kaya lati yun ko siya.
raga chang inak si washi nga fat na pai telipon nga siang in from gen nyal winal mi sia taparu el mi sia from ngaram sia nge mi sia mo ya kwan Jesus Christ wang siang ke nga kain lege parents like mi sia ke lipan tu ya fakulon si nga kain ya nga siang ingin na wang siang ke ma singa. When we're speaking, we're talking about people's life. Eternal damnation jibat from king. Fingat liye commercialize si mga from king. Tadeng ko time gana fellow of one. Talrek makin made in rek money. Adan mo gana kadin tayo kasao ngay ti limana tayo. Wangan makain bukla. Wangan na pa kumne. We need to come back. Come back and live to glorify God. O yes, ngan magana will be possible if in online katashin God. Ang ako lo malap ke. Ako wala na matlalmain sa kasibe. Akas makinikat kaisi. Katin liyan na pala mesi katashin. Metikum sang kliktuman insomna mawi. Proikel, siyak sila ileta la mekan men shustek yang annan God. Evin kom moit kol si matakel nom si man. Siyak. Evin te kom somulang na paipalan. Taga proi ni kekla. Truly, truly, I say again, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Pangamach katash kem singin. Full laudiak lalalfung. One katinilyak na God. With that said, tigin traskal, kung kulo na malap, God bless you, tiginis tanya witlik na kaskan kayawa, mala sukak sa kingkom ke, tang si makumusin na sikke wiki kasumla. Mamtay main si wingin, tigin megililwan pa yoros, kaya ale karin niya pa, proy akaya ke pelchingan, na she was na kayo matlalfung niya, we need each other to keep us focused on things above. Yok tingin na kayo, may class na kayo, Koshay, specific. Koshay online ministry. Koshay online ministry, focus na kayo malangkat, makayo na, flockching. Bakit focus na kaya? Not artificial intelligence, they may catch up lang fela, o may catch up inkasyaw, bakit focus na kaya? Makawul, mul mapatpat. At kulang malap, nga sang tingin ng taka, aklin may class na, kayo warala proy na kalye kayo. Tigin kung kulo malak. Kata flow na pala na room. Tigin. Well, klamalap. Kataga ni ki Lucia singe ke kasalan kat. In kat ke be aklen ko us madaga be. Ligia pa siya us ki chat boxa. Inak kayo kat kayo kan bahin ko. Sinadas ngayon sinader wakik. Snai klamalap kit kaluman. Pamuta. Tamlal mityo netlik. Kona, ngan aglen kumbet amlel Lambert Jackson, glamalap kash peloman, machilar finan Washington nge tamdalane, kian glamalap, somne Columbus, Georgia, tamdal Kenya, Charlie, we got pinganalen glamalap pe kash loman, tigin Bowling Jack, ngan kan aglen kumbet, we got pelbas pe. Ngan gan akalin kum tamlel tune from Guam of a day. Lamalap pe kya shluman, alayo king anlash hindi egos. Tamda Kenya kan, an bain kumpe, na shumpe tamdal pet O.C. Thompson. Lamalap ki kos, spell lowos in gain, spushe me fak lowos kan, neki first pe matakang eh. Tamda jepi Youngstrom, lamalap pe ki fak luman. Rek malu to yung lalgorsk, aksikin gat ke, tigini Shuli Euro, kulobe, logi prae, in for lao liak, mahal na yok siya si bakit lamalap, amen, lamalap, Triple S Sam, kulo kiliti na wowo, kaksikin gat bange, masikat kinsang Shrela, luti last luti na kayo wapa, kaninda kay mapay pala fang. Kat fin siya man katay na
doctrines na only ba we mag-shut this down. Kulo Actually, man. si pangan mayan molan met pangan papakpakyak ni kat watchman. Ezekiel and watchman, kat watchman. Na banangara Inge na bella sa bange na pakumra la curtain call singan. Kaksin kat ke was na kayo amataga ni kia presewosan. Bange de bas kuma sa online ako lao. Na reply la ko na in fact pela ikaya tamla si wersngel. Singal dolu, ba singal dolu paloma. Kulo malap nam sin back kalim yum ne. Ars mit pangon ya on happy pot ting ako lo malap na selos na gawa. Buipan na gawa siya akilin line singan. Kaya singal tolo kung kulo malap. Len singal dolu me. Ngata aksakin fakin. Ba gulo malap ki kung me. Orela for la silom ngayon. Na kumunta kaya niki Belgium Kulo kaksakin God. Ngayon, ngakak na siyumla. I'm just the opposite. Opposite ki masingan. Or ngaki akkay met wir siya ngayon. Inkain akkay los ke. Abitigat sum ke proya inanafakla ko. Machi wir nga elye longo ya ka lamalit kosh. Gosh. Lamalit kosh. Well, onzo ko nagkatashik na ko. Singing. Chak kumingan niya na pansin. Padawi kumingan niya na pansin. Oh, Inga. Kinsi Ispello. Insang tulang na selke molo. Omsunya sa selo. It's singing. Kulo kaksakin God. Kumingan niya na pansin. Padawi kumingan niya na pansin. Oh, Inga. Kinsi Kulo malap. Kulo kaksakin God. Kulo peke kamen matakangan. Kulo malap. Birthday na siya. Kulo malap na sin mat na gawa. Kulo kaksakin God. Kaksakin gatla. El wikom. Kifakla ko, I'm being very serious. Not the fact na may na fact. Matutoy lagi pa pala. Kung minsis fusik siya ka, kung minsis fall ko, o men na nasipesi. Matik siya dahil chess siya, kumita. Ngabak na siya. Inanash. Kutay sila. Ngabin rama siya meta ko. Ta nagke utyak loman in forla. Ta siya betapal na mising. Pagkan men fakla ko. Kulo kaksakin God. Kulo. Anayin, ore kita wile ka, utyak na rin kata, masih dahil siya mising. Makime, parang fakla orientation siya ngay sapten awo. Katen alesamon in yok na pala mi siya maul si pang. Na pa na nga katpapel sa pay kumme, kimaul loman, kadindutut kun, kulo kitap po wala damdalen, kinar asyawan. Pay, kikum malu Sacramento, factional basta Alexander nga tigan man gan labal, ilmen na rugang. Sila nga kipaparulan niya nila. Akong parang galikwalan dito nga. Ishes. Kulo. Yung kay pasta. Pasta Alexander, Bangin me. Kulo malap. Gayen. Faklan mo ito misingi. Kung siyanging tot, in sham kimaslan na kiyumabag. Man kat pabal siviko ikun sham. Kipalike. May tayo forla na kimon misingi. Pangit kalang pakotin na kata. Amen. Panangara, ala na yung nganin wikom. We might wish ngayon kan kaksigin ka. At katagan ni Proy, kaliya. Nabagat. Kasilik. Kat kilang malap to simkat papa. Kimaluti kay skill tol ngol dolo to kaya nakalim yun na sirs.
yok na siya met kolo la shake molan medingi asin beos kat fintia fakak mapais wasum elosin kashas na ruminis molala siya fushaski kat fakat ajakta katinallah makuluklan met mana sinsin siya bang siya tayo furo makumakulao ako yak na sin met fakak wawolong na preacher ka teacher ka met penalty ke oye wawolong panagat kulo malap na simkat papa kat kaksya gom ke kalang pakoten lom lakat negen met kuluk a craze lom kom shak na gesta sang lom na sis leila met wiers na kewa ma aski molin skosakla ke pelsingi ma lipsi lagi kospel singi ineta la kastom chikan floch na yung bise mayan wangan si makom chikan na naknas na ke anak ke kospel lo makalimbi mark tolu mongolal gyos la masif fan na kum chikan naknas na siske bakas kokingan madal bakatin continues to reject na by Jesus Christ yung laga misya molyak kat kulamalap ke plan of salvation lom na siya yok ke matinti wawalom ke lemis liban tam na siya singi tagaw siya na siya may fakak wawalom hindi vilpe akas makinyikat ke makumsinsin kekin dahil akalang pakaten lom anak ke pole lakkalim ye ke lu orange skaldalo in wikat karangan kat sisin silangan madal moment wikat amen lumalap pangan takalasangan kain me sang sungunak sa fila makatas kaya nikina siya fla nakatkali Lumisenge gotke we come back for that day Let's sing it special sing it happy birthday Len lumisenge gotke we come back for that day Pasingkat yung mo Let's sing it special sing it happy birthday kung tune na di ka malayan